climbing is definitely one of the more beautiful sports, especially also because it's so versatile. There's so many different aspects to it. Ljudje vidijo, kako raznovrsten šport je plezanje, kako dobro je za gibanje. Dobro vzdušje je, ful je veliko ljudi, pa meni se zdi, da je ljudem všeč. Dobrodošli na Triglav The Rock Ljubljana 2023. Veliko otrok proba in veliko otrok se odloča za plezanje. Jaz jim samo želim vzbuditi željo po plezanju. Vsak človek bi mogel enkrat v življenju malo probati plezati. In ko greš enkrat plezati, pol v bistvu spoznaš, da skoraj ni poti nazaj. I'm here because whole Slovenian and it's very cool. I have a competitor friend, Janev. I like to share a moment with a climber, funny moment. Letos je postavitev res lahka in greš lahko dejansko res hiter. Se mi zdi, da so res naredili dober šov. Slovenia is such a beautiful country with great fans, and they also know a lot about climbing because there's such a good climbing community. I'm pretty sure we will see me again next year. Se vidimo znova naslednje leto, ko spet pripravimo nekaj ekstremnega.